sapunika gaguretan Sri Sedana inggih Ratu pamirsa sareng sami sekadi sapunika presiden nyedidia ngatur gegitan utawi guru dan puniki menesane memurda kaya wonten dios wantah Sri Sedana cerita kawit wenten padi ceritane puniki kaya wonten dios wantah kacetus kewenten nyane padi ring sawah dados merten panjang sampun wonten pantun irika ring sawah punika sakmake merda utawi merda sane mau tamu ya dipisan miwawit lali pisang daler kewentananipun wenten lali pisah irika ring sawah witne saking napi mangga idodane sauninga lindung lan kecetrong paksi daler punika wenten lindung wentenipun kakul daler wentenipun kedes kecetrong mandhap mawiwit saking punapi ngiring puputang sinap antuk pramosanti kadia sapunika nyen presiden kadur kegoretan mantuk ring ratu pamirsa sareng sami sampun janten iwang patut punika sampun janten ing sedira tiyang atur raya punika mawin tiyang Unas Geng Rena Sinampura sinep tiyang mangkin tiyang atur raya andhut pramosanti Om Santi 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 Om